Okey, Alhamdulillah hari ni kita punya hasil pam kita dapat dalam lebih kurang 12 ounce. So sekarang ni kita nak simpan dalam kita punya upright freezer lah, yang memang saya beli khas untuk kita punya susu. So jom kita tengok macam mana kita nak simpan dalam upright freezer. Okey, macam ni upright freezer ni dia memang daripada atas sampai bawah dia freezer saja, dia tak ada chiller. So sekarang ni kita tengok muat lagi tak. So ni yang pertama, alamak macam dah penuh. Yang kedua, alamak penuh juga. Yang ini lagi penuh, nak letak mana. So bawah sekali ni dia ada macam shelf type So korang boleh beli yang jenis shelf tu, boleh susun lah. So sebab kita nyata tu dah penuh, so kita paste kat bawah lah. Sementara kita nak beli tu, kita letak dululah, nanti kita boleh belilah. So korang boleh ukur lah. I think ni lebih kurang dalam berapa cm ni? 5 cm kot. So 5 cm. Bukan, sorry, 5 cm pula, 15 cm lah. Lebih kurang dalam pembaris ruler. So you boleh belikan yang macam baku kecil-kecil comel tu kan, yang dalam lebih kurang 15 cm ke 10 cm tu just nice lah untuk kita letak kita punya perahan susu tadi. So dia macam tu lah. So kalau korang tengok ini penuh lah, dah tak muat dah. So ini hasil perahan selama 2 bulan lah kita punya susu. Atas ni pula saya letak saya punya santan kelapa parut lah. Ni kita ada ais dan kelapa parut kita lah. So ni lah rupa dia upright freezer kita yang kita gunakan, maksudnya saya gunakan untuk letak saya punya hasil perahan lah. So ni lah dia. Alhamdulillah, syukur, inilah hasil perahan susu saya selama 2 bulan. So kalau nak dapatkan upright freezer ni, boleh dapatkan di description di bawah. Saya akan share. So thank you guys for watching. So kepada mereka yang breastfeeding anak, saya doakan semoga dimurahkan rezeki susu. Kalau nak apa-apa tips, boleh drop your comments kat bawah. Nanti saya akan share lah tips-tips saya yang saya amalkan untuk bagi banyak susu lah. Tapi foremost, you kena makan, jangan diet-diet lah. Orang kata menyusu badan ni, badan kita pun akan susut juga. So make sure you makan makanan berkhasiat yang sedikit sebanyak boleh menambahkan penghasilan susu badan you. So apa-apa pun, good luck kepada mothers out there yang di luar. Semoga berjaya untuk dapatkan stok susu lah. So itu saja saya punya video kali ini. So kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen di bawah dan saya akan share barangan yang saya gunakan, seperti saya punya plastik perahan, berapa yang saya dapat dan juga harga dia sebagainya. Saya akan share dekat description di bawah. So thank you guys for watching. Apa-apa pun, good luck. Bye bye.